A very good evening. Ipom media na puthok chari ba Ipom Talks yengbira ba singbo aham mamakta taramna okchari loni na ikai khumna bochari ngasi miyam gi damakta yamna maru oiba topic ama su puduna lakchari haibadi ekhoi miyoi ba haibase ekhoina education lore ba matungda karamba treta karamba profession da karamba career choose togani haiba yamna maru oiba ekhoi gi punsigi lanfamda yamna maru oiba amadi ekhoi se matik chaba mu oiba matamda Kadaida karamna ekoisi career choose togani habasi yamna important oibana maram oiraga ngasi si akhoi Ipom Talks ki platform sida khudong chaba lawzaraga mayam gi damakta puduna lakchari topic career counseling gi matik magun haina thamjare haibadi career counseling habasi yamna mak mathau taba yamna important oiba ekhoi gi keno ama oibanina masigi jaga si kandragadi ekhoi si hena ekhoi si successful professional oibada yamna ekhoi si support ogadaba adugum laba ama ni habasi ma thamjaraga ngasi ekhoi gi studio da mayam gi damakta guest oina special guest oina khoina harau harau yabirakpa ekhoi gi guest mayam da saktakchage khangembam Suniti Devi mahak asi ekhoi gi certified career counselor su oibata natana counseling psychologist oina su masi practice tawzari loinana ekhoi gi JCRE da job express ki department sida assistant manager gi position su pairaga mayam gi Manipur sida especially Manipur sida horak liba naha sing ahan sing career gi aspirant oiba mayam ama guide tawduna mayam da placement na chingba kayama piriba achoba thadang loriba adugum laba yamna nungshiraba ichanupi ni ahan mamakta da ichanupi ekhoi gi khagema Sunitibu taramna okcheri. Welcome to the show. Thank you, Da Suresh. Ahanba maktada Ipom Talks po yung viewers sing bikok no nakurum jari. Tuwa nga sige talk so asida ibu invite to birak to na experience kara sumaina share to na bagi tanjama PB basi so kogi Ipom media gi team bu so yam hena thaga chari. Thank you. Haibadi ekhoi gi Ipom Talks na ekhoi na sinjari basi mayam sida especially ekhoi Manipur gi state sida Kachin koya sing sida khoi gi karamba phaba karamba thodang loba yaba kaya sida khoina focus tawzaraga Ipom Talks se khoina hojabani aduna sigi career counseling sisu yamna important oiba ama oibana ekhoina career counseling gi matik magun haina khoina thamjarabani haibida ki matik yamna darkar lebanina ahanba question se aina Suniti da laksaning base career counseling se mayam se career counseling se adumak hainai khara amasu chatli khara amasu chatte khara manasu importance pi daba kaya ma yauri aduna career counseling se ekhoi gi Suniti na ekhoi gi certified su oirabanina career counseling haibase karino and how does it relate to a person which want to become a professional successful professional oiba singda kayam darkar oi habadum tang thambiyo. Yamna maru oiba question ne ko first na hoje hangbiri se koina career counseling mayam na di mayam tabiramani ko career counseling gi importance adukki matik hainingai leitana lei haitare ado aina career counseling se karino haidringai da career haibase kaino se kitang elaborate tawzage ba ko career haibase samna har kana khoi mioi bagi punsi amagi ko mi amagi punsi da haitare da khoi gi certain khoi gi significant time period amada khoina engage tawraga leiba khoi job certain job ama natraga adugi job tugi manungda igi roles responsibility amda aina maipuna na leira kanda adugi tabak to tawre har kanda thabak tu dagi aigi life ta ko aigi punsida aigi stability porak pangamba adagi aigi growth in terms of financial in terms of professional ko hairi ba mayam se pibangam mi ba khoi thabak ama natraga occupation amda engage tawbudubu khoina career haina khangne to hairi basigi career harise yam chawe career sigi magi aspect se yam yame ba ko adanga saigi career haiba pot sida akhoi aspect taruk thokna yengse ba hana aduna khoina career haibase mainly it's related with education first akoina lairik tami ba akoina ngasi bok to koina education gi mangal phangi ja kemta na te education se loira kanda koina ai sa gi chana ba career ama choose to ge hara kanda tangdane ba koina employment haiba pot se laka to so aduna ngasai gi career hariba pot sida akoi ngasai gi education sina ingonda career gi mangal ama pirakadune education khaktana maru oirabra hairadi amuk adu khaktana su yade ba aduna education ga loinana aigi ngasai gi khagi aigi interest ko adagi aigi interest pokpa masu change haitare adagi di aina
interest ama leire interest se leita gadi ai samna hai kanda ai doctor oining doctor oi begi interest engonda yauzare ba atari doctor oining begi interest e yaura kanda doctor oigada ba skills khara su lei hai tar adugi skills to na akhoi kamaina phangani adagi skills to ngasai gi aina doctor tamninge haidi ai se MBBS tamna bai damakta ai NEET exam gi prepare tawrani so it's all related with education adagi di plus aduna ngasai gi interest to poi interest to gi matung ina new badugi sagi individual amagi visions yam important koi manglan hai tare aina uthok padu chahi manga da ise kai da lei doino chahi tara da na ise kai da lei doino sumain to da na igi education igi vision adagi igi skills adagi igi interest loi na igi knowledge to aina tanjan jaba knowledge to igi aina tami ba course to gi oiro igi education phangak gi knowledge to ga plus na sai gi lastly igi goals se pandam se life ki hairi ba mayam se pullaga career haiba pot lai he so aduna aigi ngasai gi satra magi punsi da yenga se ba je koi recently board exam loina re ba aduna sigi class 10 dagi na 11 12 satpa matam da karamba ai subject choose to doino haide uji akoina yam commonly khangi je manipur da di stream ahum khakta ne ba 11 12 koina 11 ka ge haiba matam da lowi se science stream haiba mane art stream haiba mane commerce stream haiba mane ka hairi ba stream je lowa matam da aigi interest leirabra sigi keno sida subject area sida adagi ai taseng na ai science loba yadorabra aigi potential leirabra adagi di aina sigi skill se attend tawra kanda ai haying science student amon ai kai tawdoino 12 lora kanda kaina khan bawrak pase sida career counseling ki yam maru oiba ka jaga se sida lei hai tare my face ahan se ahan begi face sida so aduna in terms of aigi subject stream choose tawrak pada adagi subject se lawra kanda what are the scope for science what are the scope for arts commerce tana kai scope lei ri commerce ki yam demanding oiba job se kai no adagi career profession career dana kai oige kaina si yeng pa matam sida nasai gi career counseling si ki maru oiba kano se place ama sida lei hai tare so aduna ngasai gi career counseling have se kashu natte masi one on one like akoi huzik dasurash na agi host obiduna on the interview lo the na wari shanai ko agi experience khara agi idea khara share to ba sumaina ne ba kem natte counseling career counseling have se ngasai gi individual any student hire ze ko any individual student amana agi career se kai da chat toino haide agi right part se kai da no agi career se gi kai da I fall toge hai na chingna si me am se yengak pa to haidi si na koina sida khoi gi decide torok pa matam se decision lorok pa matam sida karamba right oi ba aigi career lege available oi ba aigi potential siga aigi attitude siga kai chana ge ne yeng thokna bai damakta one on one session ama laudana wari sana ba sipo khoina cham chamna career counseling based on career do da adu bune khoina career mana yam ngai je yam marik chumna thamme habidi ataba singsu hena gyan tana ba macha tana phajana suniti dakpi re ko adu si matang da amuk first ahan ba phase se khoi gi 10 metric se pass over matam da career counseling se darka lai haibi re ko si matang si da amuk parents sing gi so amuk concern ora to ni natra parenting concern ora matam da aina haijari bese class 10 oibanina mo se matured enough oidri and oidam matam sida moina career se choose over matam da se mana magi further studies ni man chatui se ko 11 da chat 2011 chat pase akoi option se manipur gi oina khoni hojik panbiri bado arts ne science ne commerce ne sigi matang da angang sigi interest haigadra angang sigi kaino si khangna bagi damakta parents sing sina kari moi thodang lobo mathau tai habidi aigi chanu pa si samna hai kan example si lanba kaya ma khone su personal thengna ba yaure se aigi chanu pa si mathematics yam de haina jaba whereas exam de ma se score di yam kan do bangam da ba only 70 gumba dang phangba whereas mana pamjada ba physics gumba biology gumba or maybe English gumba se mana 98 gumba phangba 97 gumba phangba whereas parents me amna di on a regular basis the parents me amna judge tawri se magi mark percentage se heta chakan badona tawi khone su uja bada ko adu si lan gadra haina thamjaningi haibadi angang duna pamjari basi akhona su thengna ba matam da budi akhona su haijai haibadi mana aphaba nga ta mana khangma nga ta hangadi mark to yam phange mana pamjaraga su mana khangda ba mana touch tawru da ba hanga gadi mo da score si phango duni exam haisidi mana khumamba me amdo oja duna kaktana
marks to pidoni natra aduna judge tobasi langadra haina aina su thamjaning bagi wafam je pukhatjabane do parents me amsina career counseling se purak amdai da angang sigi interest angang sigi magi potential se karini haina khoina kamaina yengbiba mathau tai haba simtang thambiyo yam phajaba wahangni ko ado aina su yam khumningba answer ma oi hai tare sa career counselor ma oi bana ngasai gi lakpiriba aingoda counseling logena lakpa yam base ko students sing sigi kano se haidi moi gi interest ki wangbada parents ki maigi kano decision na yam chat pa oi parents ki hinda lakpa si yam yawi yes ado minus so lakpa yawi ado sometimes conflicts toina thoeba sai gi parents ka amasung sai mai macha sing siga hai tare ado asigi matang sida khoina yamna khoina mutna yenguragadi ko ngasai dasuration so haibibido ngasai gi khoi mark hai seba ko score ra khoina scoring the best to taragadi yes parents na khali du so amu right oyeba because score wangagadi ma se aduda interest laire aduda potential laire na khanbam thoeba tawbadabu adumakna loina chuma bra career ama choose tawbada haibadi amu langani na khajai ko kaigino har kan da ngasai gi akhoi gi yam traditional oiba education neba khoi manipur da chanari se ko aduna yam conventional and traditional education sida sum chalak paduna maram oiraga ngasai gi student amagi or ngasai gi angang sigi magi potential se masana khangzadaba sum yam yawe so aduna it's aibu haizau haite it's very important to let that individual haiden sai angang se ko akoi gi parents gi cha isu sing se moida masagi strength weakness na kaino se khangan ba ma ya mathau tai ba first thing to si je khangan ge hai taragadi akoina career counselor na akoina yam professionally ngasai gi akoina process khangaga or si gi yam technical oiba khangaga la e haiza bai wani adubu first point of contact for that individual angang dugi the parents ne but because they are the primary caretaker ni na moina khagi parents sing na mama mapa na khang base macha khang base angang sing se moina khang base akoina ka shu hena khangoi ba parents moi masam sai macha moi ne na khangdoi so aduna akhoi gi di samna har kan akhoi gi manipur gi context se yeng ga parents sing sa akhoi communication se am gap lai akhoi gi akhoi se chatna bi oina tawdabado hai tare ko mari yam sadok base yes ngangandaba gandaba se yamna exactly yam chume typical oy yes so aduna akhoi gi sigi societies da dina akhoi gi parents ka ngai masagi magi macha singa leina ba relationship sa communication amu gap leina uye so because of that ngasai gi wari sadok ta bani na khangba yaudabato macha sing sigi ko aduna yam toina hangbiba ma thau taiba parents na tum communicate tobiba angang se nang kari pami adagi nang asi pami se nang life ta sumaina nang na medical da chatning is na kari gino adagi engineering da chatning is na kari gino nang MBA tawning is na kari gino we have to ask question as a parents among yes exactly because only that ngasai gi hangakan da poche thola kaduine ba mane ko mai apam base kaino aning bas na kaino se masi khangminare hare kan da tangda ngasai gi yamna technical oiba pot tu di akhoi leiriba as a counselor oina akoina guide tawrakadoine guidance pirakadoine aduna ngasai gi akoina si je khangdok ke haba matam da first thing the first step di parents na please start asking question to your children ko icha sing da hangbiba communicate to bi adagi di magi potential khangai se ngasai gi mark ama score ngasai gi akoina mark ama phangi score ama phangi har kanda adu khatang da base tawraga aduna determine loina tawba yadabani na mark phange yes we agreed scoring yam high oire certain subject ama da biology hai se yam wange tawbadabu mana biology wange harga su any job or career related with biology subject sida ma kari khangage haibasi su yam mathau tai ba so sigi matang sida career counseling pubirakpa matam da akoina tawjaga duise akoina general oiba counseling wari sapa khakna tana hojik ki chaukalakpai matung ina psychometric assessment haina su akoina assess to ba yai angang du degi magi kai haini khoi gi personal kano se what we call yes assessment se si lokthok pa mathau tai si lokthok kan da khoina khangduise kaino har kan da angang du gi
aptitude, that is magi skills to. Kadai da tagi. Hoi hoi. Magi strength na kaino, interest na kaino, magi weakness area na kaino. Hai na chingba me amse loy na khangba ngame ba Hoi hoi. Extract to ba yare. Yes, yes. Aduna si me amse lobi ba mathau tai. Si sing si kita magtani ko koina career counselor oina kaina koina certified ko oina ri se. So aduna ngasai gi parents amana tobi ga du se angang sing siga hana wari sadok pi ba. Wari sare yana ba ma pore e hare kanda counseling pubira kanda tangda ngasai gi end result se. Hoi. Aduda ngasai career counseling se lakho kanda tarak toine ba. Because we interlink everything. Yes. Aduna career counseling loba matamda angang sitang logatra haibadi amuk enough oide. Yes, we have to speak, talk to the parents also, because parents ki perspective to ga ngasai gi angang ki perspective to ga meet to ma change. Only then we can like give a idea, a broad idea about what career he can choose. So clarity le hen bi bad. Adu ne haizani. Adu so far adum convinced obada wa ba parents sing di kya muk thengna be ki haibadi akhoi se kuidri dana akhoi ge Manipur da profession sing se khitang vast oin ga khitang elaborate tawdana ga khanga ise ahan baddi adum basically am typical oina doctor and engineer sina one of the best profession ne hen adum lei khidana ko sigi matang da adum angang se parents sing na sumoi parenting matam se so ai chade he ai chaw doctor ro hendoi ni ai chade he ai chaw ga engineer ro hendoi ni kaina haiba kaya ama sigi chatpa kya ama su yauri aduga akhoina su hojik phawda adum khara yengjabada parents ki huim dagi chat khraga profession sibudi mana hona jaraga parents ki keno sida choice ne haina mana pamjaba or kiba dagi magi do haihogdraga ma ngasai chaluraga se doctor di tamuraga doctor oining daba kaya ama yaudaba natte sigi matang sida haibidi magi life to dadi regret lakpa amadi mongonda keno ma kai haitare regretness amadi leiredana si leibasida career counseling gi role se karino amadi khoigi angang singsina lakpa matamda ngasai gi haiba matamda parents na budi moisi ventilator ga communication gap se thambiga no haina whereas class 10 dadi at a very young age nina moise magi do hiding taraga su kiba madi phawdoine ba ngasai yum dadi ima na ingonda kanoma pizza matamda ichade he mai chawga doctor a phawba moidoini haiba masum the maina tawraga lakhiba hoi hoi adan angang duda kanoma di leitra monda apprehension amadi leidana si career counselor na si break to ba yabra amadi moise kamaina convince to bi habdum tanga thambiyo Okay, adugi sigi matang sidati ko koina parents na ngasai gi angang sida mana magi leizaba perspective to neba mana utui se ko aduga ngasai gi sometimes ngasai gi sigi matang sa koi gi candid koi gi kanoze ngasai gi students si sina taseng na career se kai no na khangdraga parents ki influence chat khipadi adum yawe masana masa khangjadaba na maram oiraga parents ki influence adum chat khipadi yawe aduda success oidabra hadi dum oi khiba su yawe ko adubu ngasai gi masana masagi su khangning ba ko khangning badi po aga khangju khangjaba adagi di parents ki influence su hek chatning daba sigum bada conflict tholakpa matam sina kamai tawge har kanda ngasai gi sigi areas dadi akoina intervene to ba yabase career counseling na ko ngasai gi akoina ne akoigi job ama or career ama choose tawge har kanda mai scope to career counseling kadai bok to thabak tawge har kanda scope to hoi utleb if he takes arts ko arts ki subjects yam vast way ko dasuras so high riba arts lobo matamda ngasai gi akoina khangis di Manipur ki context te yengbada only 7-8 career ne ba koina khangis profession sa ko koi mainly koi khangis koi gi doctor ko doctor ki profession si yam wide oi di khange hai tare Manipur da ko doctor gi he su khangam ni adagi di engineer khangi hoi adagi di koina si teaching profession da lecturer professor si myam je khangi business hojikti yamna entrepreneurship kain so lai ko adagi business ki matang da khoi hoji MBA BBA myam tongnari si su khoi yam khangi ko aduna khoi gi sigi yamna yam hena khangdaba duna maram oiraga su akhoi yam limited oibado akhoi adun information sing limited oibanina aduda dum unga leiba ko ngasai gi sigi careers da unga leiba sidagi hendokna kai lege harakanda di akhoi tasengna su akhoi na research tawrudaba adagi akhoi da su adugi right platform phangdaba aduna maram oiraga su si conflict se thokpane adubu ngasai gi India hairase whole India se yengbada India's
इंडियागी कंट्रीजना ऑफर तोइसे मोर देन 250 career ने तो मतिक लेब hoi hoi अदा ngसाइगी एग्जांपल हम लौजगे ngसाइगी angangsina pamjabadi designing work ko koina designing hairaga designing jesu fashion designing interior designer ma'am lay ko adagi designing ma'am lay huzikti ai tholak panina ko ai gi kanusna su sum sigi bloom tawrak panina hai tare so technology wang pai matung ina ngasai gi designing part ju atuki matik ngasai gi khoi gi sigi career sisu bloom tawre eba ko aduna ngasai gi angang amasina parents di ma parents ki profession city kanone hai tare doctor gi family dai tholak pane angang se but angang na pam di designing ne taseng na designing pam za kari pam ge har kan da mana design haibaz akhoi huzikti ba in designing course kare bac in designing kind is like aduna smaina fashion designing khaktang designing natte so aduna hai riba me am se khoi ne yengu ba matam da di parents na ngasai gi designing gi scope khangdabaduna su angang du de influence tawba ngamdabane or angang du ga connect tawba ngamdabane so aduna ngasai gi yamna khoi gi vast oirak padna maram oiraga su akoi sigi kano se hai tare adum thoe hai tare parents ka sai gi satra gi conflict se adu da khoina tawba yari se career counseling se loba matam da khoina scope uhanbi number 1 angang sina designing pa me hedi how far can he go kadai phau da ma chat pa yagi kai profession da maze engage to ba yage and then akoina career choose to say after a employment da lera kanda akoi gi earning capacity lera kanda life se ko satisfied oirak toini da aduna ngasai kadai phok da mai gi life se aduna semja ba yage haiba se gi scope se phazanna khangbira gadi si conflict se thoi da bra haina soina khanje so akoi gi ithoina koina scope utpi ba ko aduga ngasai gi information me amse loina leira gadi moi da su choose to da su lai da na mobani parents ka akoi gi angang students sing duga moi ma wari sanar matung da moina decide to bangam mitana mane haibidi si samna haibada moi se lack of awareness haiba tare ko aduga akoi da yam kana khangdaba haibduna akoi da kaino oiba haiba tare adu mi je mi oiba ni khangde nang khangde haibidi hekta su sawi do hekta khangde haiba su yade ngasai gi sunitina yam marik chumna haiba akoi gi hangandaba adagi akoi gi ngangandaba se sigi mangjaba mafam chaba mafam da akoi ngangbam thokpa da ngangbam thokpra haina khanjai ko aduga hangbam thokpa da samna harga akoi gi ipom toksi da mukta suniti su laini akoi se han bala ini ai mi am thengnare na khoi sida kadai da kari lei khangpon te natra ai kadai phamdo no kadai da gi sing logdo no khangba jat na te natra aduna hangbam mathau ta bani na khoi na communication su gap leiba yade hai bani natra aduga marak sida yamna khoi gi manipur gi context khoi nei na khara su nei na sidum ko khoi gi manipur gi context sum yeng ba kan da khoi gi department amada magi parents si thabak se chawna tawreng khalo aduga thabak se korak tore haibadi by another 2 years da aigi staff khara hena superannuation shu leidore or sida scope laktore haidi magi macha masu se haphona bagi da makta moina sida sumaina sima hapsalu sima tamjalu haiba kayama moina instigate obo me hamsu yaudaba natte sigi matang sida akhoi ga angang sigi leijari ba potential leijari ba angang sida kyam spoil tawi aduga ngasai gi ahan duna hairiba advice ma thaba phangjana bane piri se sina kayam na magi life ta successful cherish oiba ngambage habdum su thambiyo yam phazai sigi question se ko haibdi akhoi su like si koi kalakte ba hai tare ko ado akoina si sida koi si yeng ba matam da ne akoina sai gi mainly koi manipur da di unemployment problems adokki matik ne lai se ko so akoina recently 2025 ki july fau ki da akoina yeng ba matam da koi gi akoina employment exchange koi ming chali da after graduation se si is like it has like more than 6 lakh ne ba huse atukki matik wange ba unemployment se adada ngasai gi akhoi di government gi job ta so khoi za dong focus tawraga laye ba ado khoi ngasai gi khoi haiza gi do akhoi gi manipur ta ma iba lai khutam sidi yamna conventional traditional education ne ba sida akhoi gi vocational or akhoi gi interdisciplinary subjects se khoi kya low de ba haide akhoi na si se akhoi skilling da kya changsan lu da ba hai tare aduna graduate loi
ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ only means ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ government job apply ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯗꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕ because they only focus on the government job ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯇꯝꯁꯜꯍꯧ ꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯝꯁꯜꯂꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯖꯜꯂꯨ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯝꯁꯟꯍꯧꯕ ꯍꯩꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦ ꯆꯦꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯪ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯑꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯥꯏꯟꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯖꯣꯕ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯖꯣꯕ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇ ꯂꯩꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯠꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ we all need to upgrade ourselves ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯊꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔ ꯖꯣꯕ ꯈꯛꯇꯪꯁꯤꯗꯪꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯕꯣꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭꯇꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯁ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯗꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯖꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10-12 ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕꯗꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗꯪꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ एजुकेशनल क्वालिफिकेशनसे एकदम यामना दरकार लेब्रा ऐसे फर्स्ट डिवीजन नतदि सुया यादे हैबा सेकंड डिवीजन नतदि सुया यादे हैबा अदुगुबन लेब्रा अदुगा थर्ड डिवीजन गिदि संगम लेतब्रा हैबा कयामा हंगदब नते सिगी आंसर से कमायना थमनिंगी सुनीतिना ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯥ ꯁꯨꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩ ꯀꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ JCRE ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯪꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨꯒꯤ
adudagi hendokna kari maru oige hairagadi ngasai ki employability skills ne main oina so akoina employability skills se kai no hairagadi aina tawgadaba thabak se ai domain knowledge ko samna hairakanda akoi gi third division se hairase third division la ema se akoi gi kanu sida hairage 12 ta ko and then ma se ai je further kanu su chatningdre after ai gi further education su ko ai graduation su tawthaningdre parents su appreciate tawdre or aina su yam chatningdre education se adi 12 ta loisan jarage adubu ai 12 pass amana with third division with that grade ai kadu baya gin thirak pa matamda akoina magi mark to yeng deba thabuk ni main oina di employability skill da koi focus tawe masida kaino har kanda mana tawdo be thabak sa sigi knowledge ma leirabra we call it as domain knowledge ko hard skills kain so haina ba si leirabra hana men oina yeng sidagi kitang lai tharaga akoina mu soft skills haibe area ama chauna yawe ba thabak torok pa kanda communication jana tawba ngamdoira communication hai na hindi english khatang loi bedeng ngangaga communication haire haiba nataba ma tawdoi ho se gyan tana pau phangna ngamdoribra tawminaba mai colleague mayam duga team member duga and then akoina manipura thabak tawre harakanda language che ina manipuri khatang hairaga yarabra haisu mu yadeba because whole je ko loi connect tawidana aduna aigi language skills ju hangat pa mathau tai language barrier lei yadaba thi lei ba yade english adagi hindi ai indian oibani na hindi su ko ai khangba mathau tai aduna si mayam se language skill hangat pa su mathau tai aduna si mayam se koina hangat ke haragadi practice tawdragadi hangat loi doine adubu sigi readiness oibase sigi right attitude se sidi mi khudi makta yaude ba da su aduna si yaurabra haina ju yengakani ba aduna ngasai gi domain area aduma phazana khangbi ba soft skills area se ma phazana khangbi ba adu duga ngasai gi aina thabak se tawrakanda ai upskill tawbodo ko ai upgrade tawbam changi da ai gi domain area adu da ai haigadaba pot khara or ai certified tawthokadaba khara ai se tamba haidi like I should be open to new learning si me am se leira kanda tang ne ba khoi ni employment hai du se aduna ma khatang da best tawraga thabak lobadi kashu oide yes at certain point of time dadi yes is so important oi samna har kanda akhoi huzik kanu hairajine akhoi gi higher education da chala kanda ko akhoi na huzik ki oiba even I UPSC MPSC exam tharage ko sigumba yam highly competitive oiba exam dadi marks su yam lowi ko adumak na loina yarabra has even moisu personal counseling to region last yes interview to region last ki ko adu da low doine moi thabak se sumain to dana akoina men oina ngasai gi employability skills da oina focus to wi haina haizani aduga marak thana sunitina paliba employability skills habasida ngasai gi domain knowledge sing sida yamna maru oiriba machang oiba sing se kari no habdum amtang sugani thambi okay akoina sai gi domain knowledge hairize kaino har kandi ai gi education dagi phangak paduni samna harakanda huzik se aina sunga sai panjakre akhoi huzik entrepreneurship yam tina manipura tawri se ko business studies yam tawre so aduna ai business studies tawrak pa miyam na ai thabak tawge harakanda da aina corporate am da changi hai targadi business management se ai haira aga lakpa mathau tai degree oina paira agadi some knowledge mangondagi books tegi phangakpa education e phangpa knowledge tu pune ba koina domain thairize so si mayam se si je kaina determine to dune hadi ma certificate tuna ma loire course tuma tamba loire or degree loire haipato or with adugi ngasai gi let's take an example of MBA ko MBA graduate amana huzik JCR ye thabak tawre ba mo tawgena la e ba lakpa matam da khoina yengese MBA student amana tawba ya ba thabak sing hairagadi mainly akoina business management hadi koina sales koina sagi sales department marketing department asigumba mayam sida koina focus tawe ado si mayam se koina sida focus to bakanda tasing ama se sales and marketing knowledge leiraga lakpra haibase si khoi yengane ba si se kai di phangi hadi certain course professional over course na taga igi degree du degi phangak toine ba so aduna degree certificates si mayam sine ba koina domain hairi se koina hairi se degree im phange haragadi ai adugi knowledge to laira kanda tang phang toine da aduna ngasai gi technical oiba terms mayam khangak kani aduda technicals oiba ngasai gi magi knowledge mayam du koina domain thai bane ba so si mayam se koi certified oiba ma changi plus
education-dagi akhoi adugi knowledge tanjanba am change sibuneba koina Hoi. dominant hairisina. Man. Then next akoina soft skills haisna kaino kana sina personal attribution. Mi amagi personality development na mana akoigi samna haikan thabak torakanda magi decision making na kamain to bazano, communication na kamain to bazano, interpersonal relationship, customer am ga kamain ma relation build torakani, adagi magi stress management na kamain to bazano, adagi mas yam tunaga give up to do mi ro, consistent oi bro, ko adagi mangonda any new learning the open to bra, magi willingness na kai delay kai se koina interview daga koi wai shar kanda scenario type of question lang sumain to ragadi kai to gani kai na hangba, ko koina scenario type of question piraga koina ga hanga kanda mana khumak pagi matung ina akoina interviewer amana okay magi mana leriba perspective se sini and then interviewer has a expected answer amadi like doing it the mana pirai to ga align to target okay he's the right person, he's the right candidate for this position haina low doing it so aduna nga sai gi employability skills whole ze to matam da aina haido ai khoina chanaba ai gi skill duga chanaba certified oro adagi advanced skilling se si se tam thok pa se am maru oi aduga plus at the same time ke do we hire kanda nga sai gi ai communication hengat pa adagi aduna ai lari am pa ba darkar le haibidi aduna sai gi lari pa ba khatang na tana even ipom talk sida su sumaina akoi gi podcast ka ta dana adumai sigum ba mayam je tara kanda knowledge akoi share to ni enhance to han doini dana sigum ba je leira kanda aigi ngasai gi soft skills area se ju hengalakani adu hujik matam da dina soft skills ki oina certified course leire ba communication and sai gi soft skills area adumai na hairi ba sing se so koina tam thok pa sa mathau tai reasoning haidi manipur di akoi si potential leiraga su exposures like taba platform le jada bana su moi se yamna akoi da kai hai tare confident building sida yam wa ba kai ama yaw da banate ado marak sida aina mu profession myam gi sum wai sana rakpa matam sa khoi manipur di samna har kanda khoi gi high class family khara adum leidai ne sugumba leba matam sida magi machanupi natra machanupa sina profession je masana haijaram matam da moine yabidaba kayam su yaudam nate samna har kanda example akhoi gi fashion designing go hairo or any sort of akhoi gi art ki keno mane hairo si kanda adu kamai to dona hayeng wai nang na punsi do mange na to bani kaina ga haibi ba kayama sumaina khoi na su ta da banate aduga family sida moi se dispute holakpa aduga akhoi ngasai gi individual to na satra or hojiki tambal lore baduna mana smart enough hoita ragadi convince oroga chatli aduga kitang yamna obedient oijaba parents sing na kitang haibada khumbang amjadaba explain tawraga su moine cherakani tawdaba kayasi sigi matang sida akhoi na karamba message thambadi yani sigi matang sida ko koina manipur ki context se yenga kanda koina career choose to base parents tagi amasung parents influence to bas hatra da haire se si ze mainly koina career choose to koina yam ying se akoi swai da dina recognition sine haidi ngasai gi thabak se career se aina choose to kanda recognition phang da ba career se yam chale ba ko akoi swai da ado kai gi no haire kanda this may be because akoi da ngasai gi industrialize oi da ba mani pasang big state ni da aduna su oi bagi akoi da scope u da ba duna ne ba adu bu ngasai gi hujik se yam global oiredana ko akoi tasena har kanda even JCI da hai koi placement pi ba kan ko koina recently last year se akoi students khara akoi Japan da koi kano tawe ba placement pi ba and global oira kanda di ka do ha kanda lairi ba youth ki population se it's like 25 lakh muk lai haina akoi haibi ko as per the estimation data ki matungina sigi 25 youth sida moi tarada oirasu ko mapan thokning ba dum leiram gani family na dum support to busu leiram gani ba aduna sigumba mayam sidi dum chatki ba dasura sing na kan support to bi ba sing chatki ne ba aduga akoina ngasai gi in terms of career da akoina career ana wari size akoi employment se da loina laktu ni employment se kaino har kan da directly or indirectly it will affect the it will affect the kano sineba akhoi gi whole economics ne adana akhoi gi economic growth se yeng ba matam da ko akhoi gi se lai ba youth mayam se na because they are the pillar of our future aduna moi phab hai se ma thautai youth sing se ko youth sing sina lai ra ibas moina tanjan jaba skills to na Japan thabak to na moi punchi chu pa to ba ya de because they have certain policy lai Japan thabak to kanda 5 years ki moi contract
neba 5 years ki contract sida if they want to continue they can ko aduga moi adugi matung ina mai gi Japan citizen phangba su dum yaw gidoni but not that si khudi mi khudi makta sumaina oini haiba su leite ba dubu ngasai gi khoina yamna exposure phangba mi na di opportunity hena dum phangi hai tare opportunity phangaga lakpa mina Manipur ga pikraba iram dam sida ado full of resource ni ko akhoi Manipur se resource ti adona bo khoi Manipur se duki mati potential lei men oina mapana pa mi se akhoi gi Manipur gi youth sing se hospitality se sida yamna demand lei ba kai gi no yes akhoi kai gi no har kan akhoi gi physique appearance or akhoi je yamna highly hospitality ya wange haina longnai ye ba mapan gi mi sing akhoi culture tradition si yes, so itoi ni yam because we are highly cultured people so aduna si me am se lei bani na akhoi gi parents sing sina su plus student masa masa sa kitang mindset sa kitang burden oi ba ma changi na lojei ba si se leira akanda tangda akhoi na ngasai gi haizagi bdo ngasai gi high class family maga ko middle class family maga or yamna underprivileged family maga yengnaruba matam da kashu in terms of career da di kashu khena dabran khale sigi ai example ma lojage ba currently akhoi huji JCRE job express na thabak myam pi ko sije akhoi pi ri je akhoi khoina mapan da tharaga thabak pi ba matam da akhoina yengi se men oina di underprivileged ne ba khoina mainly akhoi help tawning is yes akhoi da adugi leite high class oigera middle class oigera any person can come we can support them but men oina yengi di underprivileged oiba ngasai gi sigi akhoi gi group of people se group of youth se moijine ba khoinam support tawgi ma thang ta se platform se moina thiba song phangaroi dabani na aduna huziki chawkhalak pai matung ina kai dawe hire kanda industry based or industry led oiba project mayam lae Manipur ko adu size kai no kan achaw ba hospitality khoi gi sigi kano corporate sing sa sida khoina samna kan khoi Oberoi group ko ISG group kai ko yam lei hai tare sigumba mayam sina ngasai gi notice hai riba sigi khoi gi India gi sigi khoi gi kano reason se sida am focus to because they want people from notice aduna moi bu support tawna be damakta free skilling ga pitharak tana adagi di moi bu support tawna damakta project mayam sadana si mayam se loina kano tawe hai tare health tawe hai tare aduna akhoi je kitang akhoi gi mindset se burden oiba ma changi aduga si se accept tawba ma changi haidi akhoi Manipur som onga ko akhoi na si Manipur dagi youth thadokraga akhoi economy ne male se haibanate ba unemployment se solve tawge hai tare gadi they should go out earn the knowledge earn their skill they should come and they should start something good so aduna si yam important oiba aduna first thing akhoi youth singsu adagi parents singsu tabi riba khoi ipom toksa viewers sing sina khanbi oba ngasi dagi ki akhoi je kitang hena chawkhatna ba chawkhat tharang se tawge haiba kanda ai isa se khara open oiba mchangi aduga ngasai gi aina accept tora kanda okay ai sida leitaba platform dudi I can earn from other platform punsi chupa ai Manipur hado cha tong na te halai sidi we did our college in Gujarat ko I did my college in Gujarat so khoi mapan da loi lai raga yare knowledge ta la ganda yare Manipur da khoi kainom ta tawge haina khoi youth sing sig mu health tawge na khoi support tawge thola ine ba so sumain tawdana akhoi je kitang advance oiba ma changi aduga accept over se first thing acceptance yam the mindset change tawba ma chu changi si loina yara akanda kan ko akhoi gi hai riba ngasai gi myam do solution oina laktoine solution mode ne ba du to mani yamachum bani aduga akhoi gi Manipur macha sing na ada lai riba sing si masa na loimak struggle tawraga leiba ngatine aduga moi si different profession da dum shine tawraga su leiri akhoi adum masing thibda adum yaba yam yauri world gi oina su recognize oiraba institutions ke amada well established firms in the sulai dana ada si matang sida khoi se Manipur gi amuk torpa matam sida Manipur se kamai to ga ha kan da khoi se high potential lei have se khoi suniti ne so high ri khoi na su kyama thengna jare aduga khoi se by culture khoi by tradition khoi se am hospitable oidana service industries myam ama hospitality industry kyama even aviation industries kyama khoi se am thin attract away ado sidai sida amuk khoi da barrier amuk thambi base parents na karino ha matam da khoi gi Manipur gi nupi
मचासिंगसे मपानदा नुपीसिंगना मपानदा लेबसी मोइना यामना कइनो अमा ओइना हेक्ता पुथोकपा हाइबदी आदा नुपीनबु मपानदा लेब्रा नुपीनबु मपानदा कमाय लेदुन हाइबा कयामा मोइगी ngसाइगे नॉलेज मोइगी स्कोप कयामा कर्टल तौदब नत्ते अदुगा करियर से मोइना कइनो तौखिबा कंप्रोमाइज तौखिबा कयामासु यावदब नत्ते अदु हौजिक्ति यामनासु चावखले अखोइसे याम थुनासु चावखपा दुम ओइ अदु अखोइसे ज्ञान तहानबसे अदुना अखोइसे मेसेज कुंबा अवेयरनेस कुंबसे थुना थुना स्प्रेड तौबसे मणिपुर से याम कानाब्रा हाइना अखोइ खंजै को अदु सिगी मथांगदा ngसाइगे अखोइ नुपी ओइबिसिंग अखोइगी स्पेशली नुपीनबु मपानदा कमाइन थबक तो हंदोने हाबा पेरेंट्स कयामा देन मागी लोकेलिटीज नसु मागी फैमिलीज की अदगी मागी रिलेटिव्स सिंगसु हेक सुमदा सपोर्ट तौबगी ट्रेडिशन अमा कल्चर अमा लेरिबसे अखोइ कमाइना सि मेसेज थंबा याय याम फजै हुजिकी वांगसे आई सामक्सु नुपी अमा ओइबनिना को हुजिक सिगी पोटसिदा आइना हाइजनिंग बा शेयर टौनिंग बा खरा लैको अदो अखोइना सिजे येंगा अखोइ वुमेन एम्पावरमेंट याम तारे याम जो हाइनै इसानजु यामना सिजे सपोर्ट तौजै को अदो इन रियलिटी तसिंगना मनुंग थिना येंगुरगदी वुमेन एम्पावरमेंट से कदाइदा कदौरिनो हाइरकांददी अमुमुक सोइरमेबा खोइदको हाइदि ngसाइगी मणिपुर सिदी तसेन हाइकांदा अखोइ मणिपुर से इमा लेबाक इमा हाइसे नुपी अदो अखोइदी तसेंगना वर्ल्ड सिदा को मालेम सिदा अखोइदी ngसाइगी थौना फबा यामनी यूनिक ओइरेनी यूनिक ओइना को अखोइदी मेन ओइना नुपीलान को अखोइना सिगी याम फावी मालेम सिदा नुपीलान सुनतना होजि होजि इराम थोप नुपी गादने माने एक्जेक्टली अदगी इमा कैथेल वर्ल्ड फावरीनी अदो हंदक रिसेंटली को अखोइना जु सुम सोशल मीडिया पाइबा मतमदा अदगी सुम खोइना सुम थेंगनजबदो अदुम पानगी अखोइगी कनो हाइतारे अखोइगी ब्लॉगर मैम लागा इमा कैथेल गसे याम तोइना अखोइ कुलिको लोकटाक तै कै दगी यावसंग मतम से सीना जो अखोइदा याम तीना अखोइगी कनो हाइतारे नॉर्थ ईस्ट की पिकना काचिनमदा लैबा मणिपुर स्टेट से याम खंगन बी अदो सीदा खंगबसिदा अदो मणिपुर की अखोइगी इमागी थौना से सो तुम मयामना दुम यामना सोनै हाइतारे अदो तसेंगना मणिपुर से तसेंगना थौना फबी इमा मयाम थौना फबी मयाम दि लैरगा सिगी करियर की एरिया से अमुमु अखोइ तसेंगना लोइमक सपोर्ट तौमिनब्रा हाइदि अमु ओइरमदे बको अदो ngसाइगी अइना सिदा हाइजनिंग से ngसाइगी अखोइना नुपी को मेन ओइना ए सामक को अखोइना सी अखोइना करियर द चंगपा मतमदा हुजिक्ति नुपी हाइबा लेट्रे नुपा हाइबा लेट्रे इवन कंपनी एमगी सीईओ बोक्ता नुपी ओहिदे माने मानबो पोटेंशियल लेदी क्वालिटी बो लेदी अदम मान पोजीशन पाइदो अदम पाइदोइने सो अदुना ngसाइगी हुजिक से लाइक सिगी कनु हाइतारे सिगी माइंडसेट से को अदम सिफ खख तौबा हौरे एबा मणिपुर सो अदुबु लोइमक यारब्रा हाइरदी अदु सोमु सु याद्रीबा सि करी एरिया दनु हाइ तारगदी ngसाइगी अखोइना ने मरअमदसु मसिसे अखोइना एनी इंडिविजुअल अमगी फॉल्ट नतेबा समटाइम्स अखोइदा अखोइगी कम्युनिटी ओइरो और अखोइगी मरक्सदसु फजना यामना कनु हाइ तार ऑनेस्ट ओइना और याम जेन्युइन एना थबक तौबीदबसु यावेबा समटाइम्स सेको सिनसु इन्फ्लुएंस तौबा अखोइ ताइदना ह्यूमन ट्रैफिकिंग याम तौवी हुजिको अदगी सि नुंगति जाइगी सिसे अदम मीडिया दसु तुम यावरए को सिनसु मरम ओइरगा सर्टेन फेयर अदुगी इम्पैक्ट्स याम चाउना लेयेबा अखोइगी सोसाइटी जदे अखोइ याम पीदना अखोइ ग्रुप से अदुना अखोइ दसु सिगुम्बा अखोइगी सिगुम्बा मयाम से अखोइना खनबदो हाइबदी सिगी तसेंग अखोइदी याम पिक पफुरुप अमनी एनीथिंग कैनोम तौब अखोइदी मांगजबा गाक्तनेबा माने सो अदुना ngसाइगी सर्टेन फेयर अमा लैगिबदुना अदुदुना अखोइगी माइंड अखोइगी साइगे अदुना चूरगा लैगिबदो अदुना मरम ओइरगसु अखोइना हेंदोकना खनबा ngamdabagine तो अदुबु ngसाइगी अखोइना तसेंगना को अखोइना एक्सेप्टेंस इन हाइजगिदो आई इसाने एक्सेप्ट तौबा एंड देन प्लस आई इसादा सुलोइ लैरेबा आई मांगी सु मांग यादुनी आई फरगिसु फबा यादुनी सो ना इट्स ऑल अबाउट yourself that you like how you deal yourself Jackson bas yam maru oiba aduna ai isa da leiba kansida Jackson nabagi guidance su chumna pibiba mathau tae hoi haidi nang sumaina pan leiba matamda nang kamaina leigani kana karamba mi mi se yenga tinagani adagi nang karamba mi ga pungani kaise akoina su ngasai gi nahani na modi langba pamduini na ko pungpun da su pungi ba aduna
ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯇꯨꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯇꯧꯏꯗꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯔ ꯅꯪꯒꯤꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯦꯕ instead of that suggest ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯥꯏ ꯂꯩ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯩ ꯁꯤꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯔ ꯔꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯔ ꯔꯣꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯊꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯔꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯌꯦꯁ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯗ ꯔꯥꯏꯠꯂꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯨꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁꯨꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯣꯞꯄꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯞꯄꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯇꯣꯞꯄꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯊꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯕ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯅꯤꯗꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯩꯗꯃꯛꯇ there is like a certain course called POSH kind ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ prevention of sexual harassment ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯒ ꯇꯥꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯏꯠ ꯀꯦꯟ ꯑꯐꯦꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯇ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟda ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯦꯜ ꯐꯤꯃꯦꯜꯅꯦꯕ
So aduna sigi poche yeng akandadi ngasai gi khoina social media daga mayam se sum urakpa adagi khoina sum yeng ba kanda post agi huzik aina haizagi ba course ko khoi gi prevention of sexual harassment kai se corporate daga mathau dai corporate ki HR naga tokthok pa ko so aduna sigi mayam se akhoi kai dai thingna rake hairaga dim social media pairaga khangak toine ba I think because si se yamna newly oi ba course yamna nauna emerge storak pa so hari mayam se khoina kana ba da yenga di social media kana iba likewise even AI su hoji yam kanna AI si replace to ba kyam yauri ko si matang da mayam si AI si threat ne haiba kyam su yauri ko si gi matang sa AI si na khoi career shaping da kyam support to ya duga kadai phau khona AI se khona rely to ba ya Okay, sigi matang sida khoina hozik se AI gi hozik la iba influence se kwa sida khoina sagi thabak se mainly hozik se khoi hana yengu bana ya manual task am tawrame ba AI lak padagi ta singna mi jisu thabak loba hanthari ne handi AI na yes manpower se AI na mo chin basum yam yauri ne ba tawbada bu AI na loima yarabra haidi yadeba because at the same time human touch si maru yam oeba aina business am tawge aina thabam tawge habada akhoi mioi begi relations because only through this relation because life itself is a business the business am tawge ha kana human touch important oi bani na huzik taw is AI na loina shift tawgrabra haidi amukshu nateba huzik se hybrid model ne ba AI and then human touch siga ko si se important oirak pani na akhoi na ngasai gi hore ibana ha sing da ain haining is AI gi generation la abani na AI gi generation sida kana baloraga AI gi course tok thukpiyo hozik machine learning artificial learning is am lore data science ano ba India da su hozik after like hozik 2026 to 2026 tagina 2030 ze 2030 bog yengba matam da ngasai gi career sigina hongba yam chawba sif amala aneba kaigino da sai AI la abani na aduna kana baloraga AI gi ngasai gi AI na loi mahu sin ya pote cd part of my technology dugi advancement lai bana lakpai wani tawbadabu AI gi kana bado lauraga adugi influence o chalaga AI kana bado lauraga AI gi course mam tok thokpiyo ba so that you will be like skilled ko aduga to get the employment adona la ibo ziti zigi generation Z se Gen Z gi kangu se aina haining is kaino harakana moizi am self kaino oi haitare moigi self esteem sam high oi ba aduga moidi ta sengna kanda yamna self centric oi bado masagi yamna moise grooming haire moina dum hen gani in terms of communication moi dum hen gani moi dadi influence to ki matik phang bani na adubu yes moina hele ba tawbadabu ngasai gi moina du hele haire gasu moina ngasai gi generation sida kamaina ise like chana bi se kamaina yaudu no haiba matam da moi yam thina open oi basu change ba aduna AI gi kana ba haise kana ba lo por khudi ma se kana dum lei ko merits and demerits yes adum lei doine merits to lobiro advantage to lobiro aduga make use out of it hai mai kana bado lobira ga adu do ina focus to ya machum bani habidi mayam tari basing su akoi gi hen knowledge oi jana baduga ngasai gi suniti hoi so akoi gi job placement ke ama job express hen akoi gi lei na sida assistant manager oina mayam employment mayam pi ri ko si matang sida akoi gi kino sida market sida hai batare akoi gi societies that everywhere not only in Manipur market ta akoi placement si pi bada akoi scam ke am so thengna da banate ko si gi matang sida scam sing koi khangjadaba akhoi gi hena thigat pa wat pa singda khoina kamaina moise screen toba kamaina scan toba amde kamaina koi se fraud me am dagi akhoi se aware oigani have sim tak su thambiyo exactly yam na marik chumba question ne hangbiri se do mayam na su yam aware oi gadaba ama oi si se akoina huji employment piba matam na ko akoina ment oina akoina potsak khara yeng gadam ne ba akoina company ma ta company se genuine oibra men oina ko akoina company se kadai phauba magi company zigi growth leirage adagi yam genuine oibra company rana akoi huji ai isada like ai khuda paise mobile ni mobile am pairagadi everything lo yengare information ma'am do lo yengai ko aduna kadai phauba genuine oige khoi si yengthokpa mathau tai research tawba se ko adagi di taseng na thabak piriba individual oiro natraga thabak piriba company si su sigi history yengbio
past history yengbiyo like JCRE hairone ko JCRE khatana te manipur sta dugum contribution do yes me am laikre haitare institute oiro koi placement da deal tawba skilling da ko moi gi contribution yengbiyo how far moi kadai phokta la age aduna si su am important oiba simply koi accept tawbigano ba aduga job ama changdore haitar gadi मागी पॉलिसी अमदी फॉलो दुम तौरंगनी बा प्रोसेस अमा लेरंगनी बा प्रोसेस से कइनो कांदा अखोई थबक पीरे हारगा अखोई इंटरव्यू से ngasi इंटरव्यू तरगा हयेंग खलगा नंग हयेंग दे जॉइन तौर हंसे जॉइन ते तौया पोते बा बिकॉज़ थबक हाइबसिदा it has a lot of thing ko थबक अमा खले हाय तारगदी तौदो थबक से कइनो करम कांदगी हवगदबनो सैलरी ना कयानो करीलम द चटकदबनो ऑफर लेटर ला आब्रा consent form sign tawrabra si mayam se maru oiba so aduna si mayam se loina yaure haiba pot to adu checklist ama tawbiro yengbiro okay yam genuine oire everything si ai gi site gi kano leitre doubt lere gadi question tawbiyo question is hangadom ne because we are ready to answer the question aduna doubt labor sing do loina clarity leire harakanda and plus certain माइगी स्ट्रक्चर ओइबा प्रोसेस अमा फॉलो तौबिरा हानि येंगबिरोबा अदुगा ऑफर लेटर पाइद्रिगैदी थबक से लोगबिगनो चटबिगनो माने या चुंबनी अदना सी में आमसे अवेयर ओइनबा एनी कनो मना यूटमना और पेरेंट्स अमा थबक तौरगे हारगदी याम जेन्युइन ओइब्रा मासे तसेंना पीरीबा थबक से कनाना नो दे कंपनी से कदाई फोबो कंट्रीब्यूशन लेरगे कदाई फोबो मासे सेंगना तौरगे हाइबसे थितोपियो थीरा कांदा तंगनी को होय सॉल्यूशन पुथोरक माने याम ngai te duga loiselak pasidi akhoi gi asunitina mayam da akhoi gi highlight to biramo haibadi mayam si loimak aware ba ngatani ko aduga magi education si 10 pass khak tawjaba 12 pass khak tawjaba graduation dang loraga akhoi gi thabak si kamaina thigani khangjadaba sing se moi si career se kamaina choose tawgani karamba options kya lei haibduma sigi kidang segregate toraga khara highlight to biramo अखोइना कोई 10 पास और कोई 12 पास हायर से बको सीगी अनी से इवन ग्रेजुएट पास तो रकांदा थबक फंगदबसी सुम यावरिनी ना को एनी डिग्री अमा नत्रगना ऐसे एनी सर्टिफिकेट कोर्स अमा तमुरेबा अदो अइना सागे अइ थबक से कदोबा यागे हाइबा मतमदा सीगी एज ग्रुप से कोई 18 दगिना 26 27 से we still consider them as fresher okay aduna thabak toba matamda employment da changakpa matamda moise entry level job ana man laye koine entry level adudagi thabak hogidoine ba so entry level job ta di freshers se loina accept tawe ba fresher accept tawe haiduna su ngasai gi employability skills yauda ba fresher dudi amu thabak piba wai moi thabak thiba su wadoine lawroi ba aduna ngasai gi entry level job ta samna hire kanda hospitality haireze kwaidagi yam easy way de haizer roi but as compared to other career option degi hospitality sida entry job role the entry kano se job se sida entry level job sida yamna dum changba yai hai tare lateral entry yes aduna ngasai gi akoina hojikti short term course me am lairi ko 3 months ki 6 months ki even 1 year ki diploma course lai asi tawtho akanda mangonde ngasai gi sigi hospitality ki skills or not only hospitality na te diploma in office kano hai tare akoina management kind of lairi si amaru eba akoina samna har kanda entry level da ma se office assistant gi position di jang eba office assistant amna kai dawdu no haibagi mangon da skills yaudragadi na kuina thabak tawba ngamoi mani growth chula oiba aduna akoina si recently akoina introduce tawba hai tare JCRE da koi gi diploma in office management kai se ngasai gi entry level job ta changba yaba oidoine ba sigi course dum just 6 months ama tamtho uba adu 6 months haise ke shukui ba pot na te ko aduna si tamtho okanda certain skills leire harakanda aina ngasai gi entry level da changba yani in terms of koi hospitality yen kanzu 3 months ki course adagi di 6 months ki course tawtho e harakanda ai ready oire ba ko ai je huzik certified oire ready oire harakanda placement me am lakani ba so aduna ngasai gi high riba sigi age group adagi sigi 10 pass 12 pass or any graduate ama tawba ya ba entry level ki job ti mayam lai tawba dabu they should be ready to work adu ready to work and ready they should be open to new learning aduna employability skills e hapna baidamak ne ba koina sagi 3 months ki oiro 6 months ki oiro course tawba matamda domain skill khatana te ba si area sida koina soft skills taklakani communication adum koi
taklakani ko Right. adumain tawdana akoina moise that we make them ready for the employment aduna sigi mayam se lairi khangdok piyu haitar माने याम Thank चुम्बनी अखोई मतम सो लोसलकपैना सुनीतिना अखोइना हाइबदा हरा हरा लेंबिरक्तना मयामदा सुनीतिगी एक्सपीरियंस अमदी स्कोप मयाम थंबिरमबसे अदुकि मतिक याम नुंगाइजे अदुगा अखोइना मरु ओइना हाइबदी ngasi career gi maramda wari sana matamda aduki matik yamna leigre adubu samlapna akhona ngasi thamjariba program sida sunitina lengbiraga mayamda khara knowledge ka share to base hanan thaga cheri aduga makha tarakpada mayamda akhoi si amtangdi hai se habadi akhona cover ta hodaba khangning ba kyam lebisi comments ki khuthangda mayam se thabiralaga sunitina su sangwa matamda magi guide kari kra do khara adumak tobiyo adu akhona su khangjaba kyama answer se thamjarake aduga career gi scope amadi magi kainosi aduki matik vast banina akhona pung ama ani wari sana banadi mayamda pen basung amaro adu akhona su hangningba hainingba mayama sunditi gi su leiramgani akhoi su hangningba mayama leiri adubu matam se losalakpanina mayamda akhona thamjaningi ba wafam di career gi akhoi gi choose toba matam career gi prospect amadi career gi information mayam se akhoi gi comments ki khutang da thambiro sung soi soi dana matang jabada su akhona amuka suniti gi su sangba yengaga akhona atopa episode ma mung lokhacharake matang jaba matam da aduga ngasi gi onadi ngasi gi episode sida career counseling gi matang sida akhoi se karamba options kayama leigani aduga akhoi gi hangningba inquiries mayam du comments ki khutang da sung soi soi dana thambiro haibadi akhoi da ngasi naina jaba sida su common noiba singdi akhona yawjadrabani haibadi mayam na technicalities mayam di mayam su aware oirabanina adubu layman amana akhoi gi technical gi akhoi gi knowledge yahogdaba degree yahogdaba singi damakta su akhoi consider tawjaraga ngasi gi career counseling gi akhoi matik magun se akhoi puthokchabani aduga mayam sung soi soi dana inquiries mayama queries mayama sung soi soi dana thabiro even placement gi su sunitina mayam gi damakta mating pangnaba makhut animak thangdoktuna leirabani mayam sung soi soi dana akhoi gi ngasi gi episode sida yangbiribe singna hena akhoi gi message si spread tominaraga akhoi gi imungda leiriba individual sing ichaisu sing amadi career gi maramda akhoi khangningba kaya leiba mayamdo akhoi gi openly mayamda loima hangbiraga ngasai gi akhoi na haba communication gap leitana akhoi na question si hangdana answer do phangoi question du sung soi dana hangbira haina thamjabaga loinana akhoi matang asida akhoi suniti wa hanan thaga chabaga loinana ngasigi ipom media na mayam gi damakta puthokchariba ipom talk sengbira bising bu hanan thaga chabaga loinana matang asida kaine na ba ya thangi jari pinabidasi